Nah, kiye ke sing pasingkir kan nyong ge, walaupun bodol tapi isiannya duit teh. Sik, sik. Dorong sik. Sik. Kono bisik. Astaga, sik. Barang ae kok tuturi. Kang hargane langka kaya kok. Lambene lalik kayak gini nambok lumayan kena gue ibu-ibu. Sila, barang ae kok tuturi. Maling gue sing berkelas. Barang ae mau Cebrek ngalingin nek lagi rada duit. Barang kayak gini lumayan orang katang 5.000 perak kena wata timbangan. Ya wis susah bus baik. Tuh jangan takut nyolong motor. Ya wis oke. Kita tinggal. Tapi mau tak gawe ya. Ayo. Nah, iya sih, barang itu sudah wek, udah berapa? Olah, iya Ndrong. Iya ki sih pancen luwih ana regane. Oke, ora tutune nyong brinding. Gue dedeleng. Wulu tanggulannya barang ngadeg. Anu ana setan apa ya, Ndrong? Tadi maling kok ada setan. Ya wis ayo gak motor rek. Tenang bae nek ana setannya sing maju. Ya wis ayo, Ndrong, gagan. Wis mrene buat kok. Drong, motornya setan, Drong. Iya sih, setan sih. Ya.